tunge kigambo cyo kweta possession, demonic possession, kushanga omuzungu gukushitamimu hati nigwe guriyo ngukutegeka kiri kubasika aha muntu ojunurwe tikiri kubasika niwe nkano akagamba ine bintu ebindabiremu buzima hikoreba nguhina abantu abariyo nibantu mu kipa zabo konka wotajunurwa no bakushanga akasasiro riyo no rya kasasiro konka ninja abarogo nibebuza bitogwa kamera ki abwenji Biblia negero mu Yohana yo kubanza ishura ya kanogwa ogwo kubanza kukagwa kana ntagira ngo ogwo ryo muri imwe imwe abajunuru gojunuru ogwo ryo muri iwe nasinga ogwo ryo munsi oryo muri wiwe junurwe ni ruhanga tata ruhanga habwitu ruhanga mwana ruhanga ari mitwe ruhanga moyo kwera ruhanga muri itwe wojunurwe omoyo kwera naija akakwateke omoyo kwera nakakwateke moyo wawe bakwata na ruhanga turo muri iwe hatstani uhina rukuroga ruhanga mawo ryo muri Kristo ati ubaza kuroga bine kwanza basha ba Yesu rusa mucho pastor Eric yanagamba nguwo ryo muri Kristo kine nako basa kwita yes mbabasa Biblia nejanga bise bo mibiri bariho bonka tina ko basa kuroga ngo ariyo nakucuncumura ariyo nakuto mucupa Yesu baramutiro mucupa ba kuba no inaka kwate na ruhanga ngwene njoka ya Musa ekamera ezabaroji n'abafumu kokati shikumanyisa ngo abafumu n'abaroji baruko kandi yo wotajurwe mba kuroga nshanga kasasiro ujwire pompuriya ngwene mwawurantwisha kubagambere njiri imwe mukabyete mizano mukabyeta za katemba nambwene washoma no Samwiri yo kubanza shura ya 28 umugabe Saulo kiyashire yargar ruhanga kiyargira ruhanga ati atandika kuzakuronda mani yazo wo mufumu nambwene kamba gambere Biblia nejange ekibi chobugomi nico kimwe n'ekishanisibwa n'ekibi cy'oburogi ubwo mushororo ngo tinkuma mwamura guhurireho ogusawuro kiyagire kukana kuzo w'abafumu akana ategekwa mani garuhanga kiyakire yagomera ruhanga haturuhanga yamurgaho yatora n'umugabo ndijo Dawudi hati Saulo kiyashanjire amana atagine bitakitwara abantu b'abafumu niki mbenda mani buri muntu naenda mani nambwe nati bapasita binjino benda mani imwe baryokwe ko kubanoreka abantu batakugwa yojanga bati bine moyo rukwera nyenda kugambira basa kushanga mana gariyo ngakugwisa nage misambwa oshangwa mufumu akabura katare ati yahindura izina bamweta na binangogu isabo ryeye yaryete kanisa Biblia ekabigambo Paulo akabigambo mbakorinso ngusitani na yahindura nkamarika w'omushana nkante cyo kutangaza ngo nabahereza be batandika kutwaza batyo ngwenu nyenda kubuza iwo hurikirize amani uri no gendera agoha agastani ninga garuhanga akuba turi omurutaro rwo bukama icyo kwenda kugamba je kandi nkakigarukamu iwano okiryo mu byedini oryo mu ruhuzyo akwa stande ino bukama obwo kucecereza mbabweto bukama bwo mwirima ikija kwiba kwita no kucecereza echa muhereje takwendo yetegereze no bukama bwa ruhanga ako bago ngomana gakugisinga enjoka ya Musa ya mere ya stani konkaba abayine kwa bari bukama bwa ruhanga bari mu ruhuzyo rw'edini edini narwo no ruhuzyo rwa stano ruyatireho kugira ngo otarumanya mani agaryo bukama bwa ruhanga egume ekusingwire ngwenu amakuru marungi agobukama bwa ruhanga ngagira ngo wikiriza Yesu ecikutanisa na ruhanga nikirigaho umoyo wawe agarika jaka kwate no moyo wa ruhanga uzombukama bwa ruhanga kandi stani ebeta kikwineho bushoborozi ngwenu mwebare munonga batera kandi mbasagarika mwongere kutera amasumuganyu umurisa Brian hari ekibuzo kindi umushija yabuza tukije hakigamba amahembe akubo yijuke nyowe ningiranga amahembe tigaruho yagira ati ko ndabe ningiranga amahembe tigaruho nguka nogenda mwirwariro bagakutire uwo mushaho akagakebera akagareba akagagaragurira
ati mbwenu ni nogira otanga amahembe tigaruho kandi umuntu ari kugenda rwirega gakira bakagacebera so otakagambere na nyenda kumutebeza aha kuko yijukiye bibyo twazamo hatakizire ngo Bible negamba ki nyenda maze mu cyo kurebera heki nyowo muri kabwohe umucyanga cyo bakweta kabwohe ndagenzire abashije barahakinaho ngani mbashobora ntamahembe tigaruho nabandi bashije bakushoborera twaza uwo mukazi wa mani wari kukura amahembe muri kabwohe twakwata umuntu twamutahari piki twamutwara nko kuza okugakura ko twashireho tuti ngugu biri niwo twani tuhakana nawe twamureta ari kubi twamureta ari kubi yagira ati atari kubateye ati mwiheho birogo niwo twani tuhakana ngogo mushije ko nta kigamba umushije yakiriwe yamukwataho mukazi yagira tanga haga muri kubi tukamushashire nko mitano kucebera twaheza twagenda tuti mwabareba so abamahembe ni bandi benda senti aba kugira ngo nibagakura ngoko mwami Brett yabigamba namazima mani gastani garo konka mani gastani ruhanga takugikiriza nigabasa kuko senseje takwikiriza ngo stana atute hamani gago gayine yamwikiriza nizoba rimwe ryonka stani nabasa kwa tensi ecyo baraba cyeshongoro cyo Bright yanagamba ngo akakwata stani yamunyenyenye namazima akamukwata yamunyenyenye yamusiba yamutahenjegere yamunago mu kina kitine bugarukiro nico stani atine bushoboroza abantu baryo mu nsege abajunirwe n'abatajunirwe kwiho ruhanga namwesi zo bumwe ngoko yaye mwesi zahabwa yubu akwatamo abamwe bakora abagwiraro ahabwaki akuba byona ni will of God ebyo no kwenda kwa ruhanga ngoko haruho marayiko bakweta rufu kora barashomere kitabo cyo kushururwa oriyahurira ngo kijoka no kuzimu ngo kijoka na stani na rufu ngo banagwo mu kine kitine bugarukiro ubwo marayiko rukwetwa rufu nawe ruhanga namwe yambisa ningashe namukoze saha kwita nyowe niwe abahurikiriza mweno stani ruhanga kasigara nakoze stani ngo kukoze sarufu ngo kukoze sabantu ngawokero konka bona nibakorera hari order ya ruhanga akanywe niko ndi kwenda ngo umuntu ashoborokerwe wahorone tihariho kubasa tihariho stani ari kubasa kuraba harisho rya ruhanga akija kakucena ruhanga kikirize obojunirwe obotajunirwe ahabwa cya kuba ruhanga umuntu utajunirwe nabakiryo wa ruhanga nanaye nanga yijajunwe ko kusitya tayimu uyangire kujunwa